isikhathi semanzini thina sasebenza kusenesikhathi izinto enamapool. Elvavo bakuthanda abantu. Ngifikelwa inyembezi Mr Magic because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Ngiyabazi umzimba ngiphuma kubona nama ngathi ngibuye kanjani kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba nayo ubabutheli ngila ngikhona namhlanje nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke abantu baqala baqhele eduze wami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong ibapha ba right ibapha ba wrong ungazonda umuntu ungafisela umunye umuntu intembi but uqaphe njengonwabe eqona Zamani abantu abanalo iqiniso. Hey. Prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani wathi ungasho njalo wathi abantu bakukhombisile ukuthi bangobani bebezeleni kuwe uma iphela iperformance bengayiboni imoto iV class ehleli kuyehla kodwa mayibuyele stage manje welvav uzobona kuzoba times 7 uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bebevele benje